eke ēnei pukapuka ērua no Te Waipounamu ki te tohu New Zealand Ockham Book Awards. Kei te poho kōrero mātou, e pāna ki tēnei whonori. We're incredibly proud and feel incredibly honoured to be nominated alongside so many other beautiful contributions. We're thrilled because this book it's a different type of book. It's a nerdy book. It could be seen as a nerdy book because it's a book about books. Where one story begins with a whiringa, the flowing of water over stone, the sound of an intake of breath. Ko te pukapuka whenua, tētahi o ngā whiringa whāiti I roto I te wāhanga pikitia whakaari. Ko tā Chloe Cull, neke atu I te kotahi rau whitu te kau o ngā kohinga toi, tuhinga hoki ko uru mai ki te pukapuka, me te pūtake o te kōrero ko te Waipounamu. He pukapuka tino nui, tino taumaha tēnei, nā te mea he kaupapa tino whakahira tēnei. I think the first thing we want our readers to understand is actually captured in a quote in our foreword by Tātipuni O'Regan, which is that the past belongs to all New Zealanders, but first it is ours, and that's referring to takata whenua with the histories and the stories of Māori. Ko books of mana hoki tērā, ko whiringa whāiti mo tēnei mana nui. Hei tā Jacinta Ruru, e whakanui ana tēnei pukapuka I te ruarau tau o ngai Māori e tāpai ana ki te ao tuhituhi. We've been writing for 200 years, and our Māori language was first put into written form in 1815. Māori have been generously sharing our knowledge with the world. These books are writing about our resilience, our resistance, they're writing about our language. Ko tā tēnei kai whakawā ōmua a Jenna Todd, ko Māori rawa te noho ngā pukapuka Māori I ēnei tau tata nei. I think there's a really strong desire for Māori stories by Māori people, but also by non-Māori readers as well. And they've definitely been recognised over the years. We've regularly had strong Māori books in the general non-fiction and the illustrated categories, such as the books of mana and whenua. Hei te whao mai he kaputa mai te rārangi poto mo te whakawhiwhinga Ockham Book Awards. Hei te 13 o Mei, ka whakanuia e ngā toa whakaihu waka ki roto o tāmaki makaurau. Me te manako hoki ka eke, ēnei pukapuka ērua ki tōna taumata. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.